motho e mongwe a sa bontsha kgotso bjale go tlamea ge eme mona ge emele motshwari wa kgoro o tla tloa mona a ye go a bolelela morena a khutle hape then ka nako yone be ge fihla re defensing war ge ene haua ka tsela eo dikgomo di kekeng tsa tlola o ne hlele motebo motego jale ke tsela eo ditaba di leng ka yona ntate dikgomo amogedi o tlase mona bjale ba fihla hodima ba le 21 wena ka kgona lang ka batho 18 hape wa khutlela magao a ngwana nna ke re vesa fela mo ke la ka re ne here until they are 21. Helen bona tabena yale ke mane mo he ha sa kene ha o sana lapa atla Helen ka ke mo mmana dula ka teng ha ke gona phela le mo o tla ba le moeti ha moeti a sa le teng ha tsamaile ke ha ya le mo ka mona ke ka mo phelwang ha pula ena ha pula sa no phelwa ka ntle ka mo yale ka mona ntate Kalabi Kuzu phela ha mona jwang ka fana ba teng mangwela nang tse go nyeka gare ka fitina ka mona ka ngaka ke bona ka hayo ko ga hlege kobeng bjale ka mona nga dula ka teng ka mona nga sebeletsa ka teng bjale le bitsa tshapi Bro yo khotla bontate ba bina mo kgotso ge ke ga sa ba mona ka khotla ka bona bontate ba bina mo kgotso Elelewe